Я лейтенант Ткач Алексей, 59-м окремым Sebanyak 18 personel angkatan bersenjata Ukraina memilih menyerah dan jadi tawanan perang Rusia. Ke-18 prajurit ini angkat tangan setelah digempur bertubi-tubi oleh pasukan Rusia di dekat Georgievka, wilayah Marinka. Mereka adalah prajurit yang baru dikirim ke medan perang namun tak dibekali senjata memadai melawan pasukan Rusia. Dalam pernyataannya, para tentara Ukraina ini memilih menyerah dan tidak akan bersedia ditukarkan dengan tawanan dari Rusia karena mereka tidak ingin kembali lagi ke Ukraina. Помогать особо-то и не помог. Там выживших было по пальцам руки почти пересчитать. И мною было принято решение сдаться в плен. Я вышел на связь с россиянами. И вот мы все сдались, весь мой взвод. Я не считаю себя предателем Родины, однако же несу ответственность за свое подразделение, за своих людей. И не хочу, чтобы из-за моего неправильного решения они все погибли. Мы приняли коллективное решение, чтобы нас не подавали в списки на обмен, потому что нас ничего хорошего в Украине ожидает. Нас либо посадят, либо снова отправят на бой. Нам незачем воевать за эту власть. Люди, севастопольцы, крымчане, они тогда... Vladimir Vladimirovich Putin, 71 tahun, kembali terpilih sebagai Presiden Rusia untuk periode kelima berdasarkan perhitungan sementara Pilpres Rusia 2024. Putin untuk pertama kalinya berpidato di depan ribuan massa didampingi 3 capres lawannya 18 Maret malam di Lapangan Merah Moskow. 3 capres kompetitor Putin, Vladislav Davankov, Nikolai Haritonov dan Leonid Slutsky mendampingi Putin pidato. Putin berpidato penuh dengan semangat di depan ribuan orang yang berkumpul di Red Square untuk memperingati 10 tahun aneksasi Crimea oleh Rusia. Acara bermula diiringi dengan nyanyi-nyanyian. Kemudian, Putin datang ke atas panggung dengan dikawal 3 kompetitornya tersebut. Sesaat kemudian Putin meminta 3 capres rivalnya itu berdiri di belakangnya saat berpidato. Riuh pendukungnya pun bersorak menyambutnya. Dalam pidatonya, Putin menyebut Crimea sebagai wilayah penting dan strategis yang menjadi kebanggaan Rusia. Dia pun menyebutkan 4 wilayah Ukraina, yakni Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson bagian dari tanah air. Di penghujung acara, Putin pun mengucapkan terima kasih kepada massa atas dukungan mereka terhadap kesuksesan pemilu baru-baru ini. Acara ditutup dengan menyanyikan lagu kebangsaan Rusia. Общался с коллегами, которые прошли свой путь в президентской кампании. Они все здесь, я пригласил их, это неожиданно для них, пригласил их прийти к вам на сегодняшнее мероприятие, праздничное мероприятие. У нас разные подходы к достижению общенациональных целей, но у нас одна Родина. Они здесь, но Крым –
это не только стратегически важная территория, это не только наша история, наши традиции и гордость России. Крым – это прежде всего люди, севастопольцы, крымчане. Они – наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией. И именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи. Вот только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы пройдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога для Крымского моста. Вот мы вместо Крымского моста. Вот так вот вместе, рука об руку, будем идти дальше. Вы помните то тревожное время, вся страна переживала, но все верили и надеялись, что Крым вернется домой, вернется в родную гавань. Мы все прекрасно помним, как президент России Владимир Владимирович Путин активно делал все, чтобы то стремление народов Крыма преобладало, и они вернулись домой. Россия, Крым, Родина одна, Россия. Мы помним те волнующие дни ровно 10 лет назад. С того дня Крым и Севастополь на политической карте мира навсегда в составе Великой России. Это были непростые дни, но не было другого решения, как вернуться домой. Meski hubungan Rusia dan Amerika Serikat saat ini sedang tidak baik-baik saja, Washington harus mengakui fakta bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin kembali terpilih sebagai Presiden Rusia 2024 untuk masa 6 tahun ke depan. Gedung Putih mengatakan hasil pemilu di Rusia tidak dapat diprediksi dan jauh dari fair or fair. Setelah Vladimir Putin menang telak dengan perolehan hampir 90% suara mengalahkan 3 rivalnya. Kenyataannya adalah Presiden Putin adalah Presiden Rusia dan kami akan terus menghadapi kenyataan tersebut, kata penasihat keamanan nasional AS Jack Sullivan dalam konferensi pers. And so there was nothing free or fair about this election, and the outcome was preordained. The reality is that President Putin is the president of Russia. We've had to deal with that reality throughout the war in Ukraine, throughout the other aggression Russia has undertaken, throughout the other steps contrary to U.S. national interest that we have seen from this president and from the Russian Federation under his leadership. And we will continue to deal with that reality. But that reality doesn't deny the fact that this election was not something that met any kind of benchmark of being free or fair. Thank you all. Angkatan Bersenjata Ukraina 19 Maret mencatat 61 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Rusia meluncurkan 7 rudal dan 70 serangan udara, 110 serangan dari sistem salvo roket. Ukraina menggagalkan 4 serangan balik Rusia di arah Kupiansk dan 4 serangan balik di arah Liman. Di arah Avdiivka, pembela kami berhasil menghalau 9 serangan musuh di wilayah pemukiman Berdichi, Orlivka, Tonenke, Nevelsky di wilayah Donetsk, demikian keterangan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 daerah terkonsentrasinya personel, senjata, dan perlengkapan militer Rusia. Unit pasukan misil menimbulkan kerusakan pada titik kendali, 3 area konsentrasi personel, dan 1 alat pertahanan udara musuh. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina 19 Maret, melansir Rusia kehilangan total 432.390 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 840 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.819 tank, 13.049 kendaraan tempur lapis baja, 14.191 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.698 sistem artileri, 1.017 sistem peluncuran roket ganda,
720 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.318 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Upaya militer Ukraina menyerang perbatasan Rusia di Kursk kembali gagal. Akun Telegram Rasvet Dozor merilis rekaman tim pengintai dan prajurit Ukraina yang mendekati wilayah Rusia Kursk ketahuan drone pengintai Rusia. Tim penjaga perbatasan mengirim drone FPV untuk menetralkan serangan ini, demikian keterangan videonya 18 Maret. Di Lukashovka arah perbatasan Rusia, prajurit Ukraina juga dinetralkan dengan drone FPV. Kelompok yang meliputi perbatasan negara di bagian utara desa Lukashovka mendeteksi pergerakan kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dengan kendaraan tempur infanteri bergerak maju ke perbatasan Rusia. Operator drone FPV Rusia menyerang DRG saat personel sedang dimuat ke kendaraan lapis baja. Kerugian musuh berjumlah 8 orang tewas dan luka-luka. Usai penyerangan, pengemudi mekanik kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina lari meninggalkan korban luka, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 18 Maret. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Коротко про цей день. Провів ставку, була доповідь головкома щодо основних напрямків дій. Куп'янський напрямок, наші напрямки на Донеччині, південні напрямки, аналіз динаміки щодо боєприпасів, логістика в армії стала відчутно ефективнішою. Були доповіді Міністерства оборони і Мінстратегпрому щодо контрактів на постачання зброї та снарядів як від країн-партнерів, так і від власного виробництва. На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу. Очевидна стратегічна перспектива України. Вдячний усім, хто працює заради цього, віддаючи всі власні сили і усім, хто реально допомагає кожному лідеру, кожній державі, кожній компанії світу, які з Україною. Була також на ставці доповідь уряду щодо будівництва фортифікацій. Усі ресурси забезпечені. Кілька речей за сьогодні щодо нашої комунікації з партнерами. Говорив з обраним президентом Індонезії, цінуємо відносини, які вже вдалося досягти між нашими державами. Саме в Індонезії була представлена вперше українська формула миру. І за цей час, що минув, формула миру крок за кроком стає глобальною, об'єднує світову більшість. Держави і лідери з усіх континентів вже приєднались до роботи щодо формули. Зараз ми готуємо перший інаугураційний глобальний саміт миру. І сьогодні запросив Індонезію взяти в ньому участь. Із візитом в Україну сьогодні був сенатор Лінсі Грем, представник республіканської партії. Ми говорили, зокрема, про те, як важливо, щоб свобода і демократія виграли зараз в цій війні і тут, в Україні, бо інакше російська агресія і хаос будуть розповзатись світом. Я поінформував сенатора про ситуацію на полі бою, про основні потреби наших сил оборони. Цілком очевидні потреби. Петріоти, атакамси, F-16 і, звичайно, артилерія. Обговорили подальшу взаємодію та підтримку України. Всі наші дії повинні бути далекоглядними, далекобійними, саме такими ефективними, які дозволять усім вільним націям і надалі жити у свободі та безпеці. Я вдячний кожному в Сполучених Штатах, хто відчуває так само, як і ми, що свобода завжди має перемагати. Також хочу сьогодні подякувати керівництву Євросоюзу та всім державам-членам за створення нового фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру. Обсяг 5 мільярдів євро, які підуть на підтримку наших оборонних дій цього року. Очікуємо також,
що цей фонд стане складовою загальної безпекової угоди між Україною та Євросоюзом. Дякую усім нашим людям, які б'ються і працюють заради України і українців, які підтримують кожне наше місто, кожну громаду, і особливо ті, яким зараз найскладніше. Донеччина, Луганщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Миколаївщина, Херсонщина, наша Одеса. Ми робимо все можливе, щоб додати Україні та кожному нашому регіону більше захисту, більше сили. Дякую всім в світі, хто з Україною. Слава Україні! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.